An organization of prominent personalities of Hinyautrep community named Kasur Upadba Kabri Hinyautrep today impressed on the Rajya Sabha member Dr. W.R. Kaluki on the need to resolve the long pending border issues between Meghalaya and Assam. Leaders of Kasur Upadba Kabri Hinyautrep who interacted with Kaluki at the National People's Party office at Lachmere in Shillong impressed on the Rajya Sabha member on the need of new legislation for the protection, promotion, safeguarding the tribal identity, socio-political including economic empowerment of the indigenous people of the state. Speaking to the media after meeting with Dr. W.R. Karluki, the secretary of the Kasorupadba Kabri Hinyotrap, Eugene Star Kurkalang said his organization were to ask him to impress upon the government of India on the urgent need to pass an official resolution in the Meghalaya Legislative Assembly to constitute a special boundary commission to resolve the boundary disputes. He also reiterated that his organization would like to demand for inclusion of Khasi language in the 8th schedule of the Constitution of India. Kurkalang also said the government of India should implement the inner line permit through a notification under Bengal Eastern Frontier Regulation, as the official government regulation was passed by the Meghalaya Legislative Assembly. Kurkalang also said that there is an urgent need for the government to pass a resolution in the Meghalaya Legislative Assembly to amend to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 1976 to ensure that only the indigenous tribes of the state are listed in the Meghalaya list. Kibadan ekonomi khmat ledi bomdon kan mikmar kumcu bat kumcu upai dak solan sar ka sur jong jalan khaliahi kanwan bik dak wei ka sur haba mikhalia kalong ba nginyo ya LP bat ka tin kasi jungi kanrong hapo ki ichirun bat uput usam hapo ka jalak jungi kadai banlong ba sosuk songsain bat kalong ba bet ka berarti kat kumbalamang no manin kong bat ki pateng jungi ru kalong sosuk songsain kata kadai kaba ngisgo yo ban sim hado kata leng baka jingi pelu jumut bat ka meeting bat si bat diner ni bat leng baka ni hiru ka jingi kren bat singi ngisyo man sim bat ngira yai tre bat ni himilenti ba kiwei parude ki kenhon ki baper kimdai bandon kono do ji sngo kimdai bandon kono ji per brat chadi ne ji sngo ji per baro bat ai baka ni ka thong ka isu jong chai bru kanwan hakmat dekani ka ba ni persgo si ki madakasi bat kene kamdai kam ni skauktin kamdai mi suro apa mi song langkum ne marchan hari kami hi nakamesim kami hi ne kecing keren mene kecing aji merlangi baru lang solang sam marba lara pun kecai bidung ngimi teli mutakati lanu pat ini teli kata kadai kabing hak ban boy jikli wei pa wei nususino wei pa wei kudu kusu juga beri nyutra lada hayi lada halangka lada hacing trai lada hadon apa ngidon yo kopor simre ngit pusan nam dak cik di jong kecai beriu pat hang ta kathong kabing angnut kan sawan sasi simpat don kanu bersitong benle dadang idon kajinya teli bat ngadak sung tana dai ban ya kendo hega ni seng jong sur dang bai ba ka bangila mi sibon ki idea pedeng jongi bat nang ne sakmat yin ya dakata ka kol ka jongi ka ba kumno ngin le ban ya tai gari ba ka jet beri ba jongi hoj ka ILP filai ni ngila along all out ka government jongi kala pass resolution jong ILP ila pas resolution persya ka CAA bat ikersan hi berkat pengila benwanra ya ka kemenangan ka ketin khasi haga ichilul kata gade ka banga sekular hi man ka por gade ka gol ka jonga kum MP ngan wanra hagi forum ki bayu dai ka bang sultanat mane bangi kendo iki kelong hakta ka jingi phliu jimut hilap kilat kilenti ki bamenta nyinung pat ong e fikum no ada hilap kilat kilenti ki bangila banle na benta ka jai banri bu jong la nang nya tali ki mane ka we ka resolution ndai ka resolution ka banga simlang bat ki gade kata bah kwa bah ka we ka meeting bangini song bangini don lang barok krui tingin sipai kenya kata ya kata tenga kum politician ngamla bon ong namar ba la dengan sim menga kemut ngatrai kanum long ngas sania haki agane ka seng jongki bakin lumlang ya kata bak ndai tang kata hoj political parties kila itali borok ini itali gum kata riu bon ki ai mo ki bang yang keren ke ba hikum ke jai riu mila banle wala ni mila banle lai liu ha tang bo kita ge de ji jongi mo te ngaru kan persangi bang India keren lang ni bak sarkar hang te nang tambe tang kata ben pensngau wat si tu ki MP mo ki bom dai na ka than jongi ge ni kata ye kini ki issue bi jongi
dengan ngadang arbana ngadon nanti ngatrai lebih ailat terus dan trai hila benle ai ke sakawai kumun ong hoi kita kecing perkat beriu jongi trai wo blay bungi sikri boleh ibu sisa anu eno ayangi ngatrai ni yo ai ci di gol be jongi tambu mentang ngadang susdal mun on ngadang arbana session ro ngadang yo aten tang ketu ko ot taking jongahi dengan try expect de kala kini ko pertai kala long normal pun ki ye yo ben le na ta ga ya tang ko we ko bang so tana ko long ba ngadang ong ki mene ba ni menta ni don delhi ye try lang ma pala de kongres ngade MPP ye try lang ka tha kan don ron kan bani kum lai MP ni le ta ko we ka sur na menta gari ba ga ja ri jong in klek ye kata ka politics ki jong ni le ta ko we ka sur seno bagi le ye le rengkat